уважаемый генеральный директор издательства «Форма», типография «Форма» Невзоров Владимир Николаевич, наш большой друг, который всегда идет к нам навстречу. Журнал, газеты «Моя», все наши словари, все наши пособия. Вот мы в сотовариществе работаем. И директор Владимир Ярославлевич, встаньте, пожалуйста. Вот большое им спасибо. Они, вот это их детище тоже, они просто не могли не прийти на презентацию. Так, за нами. Вот они сегодня с нами. Поэтому я выражаю им огромную благодарность. И сегодня мы сейчас будем давать слово основным составителям словаря. Сораштыра, яза, башка kitap, Moskva kitaphanelerinden, Peterburg kitaphanelerinden aldırıp, onların içinde işlep, doldurup, eylep. Öyle edip, buna sayınız. 30 yılga yakın onun başı. Yani o vakıda başlandı, bugün şükür Allah'a bu dereceye geldi. Biz bu vaxtlarda kimse yapmağa şimdi yapmağa çalıştık. Bu bazı fe'llar boyunca terminlerin anlatmasını, yani izahını vermeye çalıştık. Evet, fe'llar çeşit türlü, biz bu fe'llerden mütehassislerimiz doğrusu hakkında mesela biyoloji olsun, anda ne kadar ince manalı sözler var, neler var, onların biz filologlar bilmek şart değil ama bilmeyin mecbur olur degende buna bütün bu şeyler botanik olsun, zooloji olsun, başka şeyler olsun. Bu şeylerin gözlemini alıp aytamda kitap üstüne çalışmak pek yaraklı oldu. Yani biliyorsun buna mesela botanikada terminlerin anlatkanda evet nesini anlatarsan kaysı sınıfta neye ait olan kaysı bak mesela patsomus degen söz var ya termin o'simlik. Bizde kimdir onu kuntabaq deydi, kimdir kunaylan deydi, Türkler aytışçı deydi, başı deydi. Biz onu halkka oldukça hocalarga, nelerge okuyuculara oldukça faydalı olması için kuntabağını da aldık mesela, kunaylanı da aldık. Faydası olur diye manada. Adamlar çok şeyler ben özüm hangisi umurumda tasavvur etmeye bilmeyen şeylerin ben eğer böyle lügat olmayan olsa alıp ısınmayıp doğrudan doğru kalite yaparım. Mesela vodna kultura denen şey var iken biyolojide. Alırdım suda asılan olsun ben alır tercüme ederim vodna kultur. Yok bu başka şey ki suda olsunluk aslanın usulü iken bu. Onun için öyle anlatma ederken de bu şeyin faydası olur deyip anlatma ederken çalıştık. Diyeceğim bu kitabın gerçekten faydası olur. Я просто хотела бы напомнить и сказать, что в прошлом году у нас был такой проект по изданию газеты «Терджиман». Мы получили, если вы знаете, в электронном виде почти полную коллекцию «Терджиман» из Санкт-Петербурга. Наш друг Ренат Абибулаев помог нам в этом, но нам показалось, что не все смогут пользоваться, и захотелось иметь в бумажном виде газету «Терджиман». Вот когда мы обратились в это издательство «Форма», они нам действительно очень помогли, они поняли, что нам нужно. Подобрали специальную бумагу, которая, финская бумага, которая очень близка была газете того времени. Газету, вы знаете, издавал Исмаил Гаспринский.